دبن درشمەیە چیرۆک بانگە خوێناسینە و ڤەدەنگە و بەشداربوونا چلنیویسکارên çîrokê çalakiya mehrejana çîroka Kurdî ya heftemîn li Rojavayê Kurdistanê birêve çû û cara yekem e got nivîskarên Kurd ji dervî Rojavayê Kurdistanê beşdarî vê çalakiyê dibin. Îro em heftemîn fîstîvala çîroka Kurdî Rojavayê Kurdistan li dar dixin. Bi bonaya got 113 sal ser nivîsandina yekemîn çîrok ser destê Fuad Temo, çîroknivîs Fuad Temo got hatibû belavkirin. Rastî festîvala me vê salê hinekî ciyawaza dehjmara çîrokê beşdar da çil çîroknivîs me pejirandiye ji bo çîrokê xwe bixwînin ji me re. Nivîskarên çîrokê yên got beşdarî mehrecana heftemîn bûn li darxistina wê bi giringî dinerxandin û anîn ziman got derfeteke ji bo got berhemê xwe bigihînin xwêneran. دبینم فستیوالین وکه وی فستیوالی گلکی گرینگن و مهم جبون ویسکارون و جبو هر کس زمان خو حز که و جوجه کردی حز که از وی گاوه که پیروز دبینم لروجاوای کردستان وکه بلکی بیرنگی جاره کمین تل دارخستن به وی مدام پیش دا چالکین دیتر و جوی مازنتر جوارن دارخستن. جملکی دن و هنی ویسکار دبینن گو پیوستیا چیروکا کردی بهن رخنوانان هیه. تاگو کسی نویسکار بویر و سیناریوین چیروکین خواه لسر بنگهنی راست آوا بکن. براستی چیروکا کردی وناخه که گلکی دریج درباس دبی تایبت دبی آلوزیا گسوری ته درباس بو تبلیغو گلکی آسانگیج هنا لدرخصنا مهرجانا بخوا سرکفتنه که نرینام دا لتنی پیوستیا ما وک چیروکنویس بکسی رخنوان جمع کیمن یعنی گلکی افنکی آسانگی جمع هیا درباره نرخانا چیروکا دا. چالاکیya mehrejana çîroka Kurdî ya heftemîn wê heft roja berdewam bike û hêjayê bîrxistinê wê yekemîn çîrok bi zimanê Kurdî hatiye nivîsandin li ser destê nivîskar Fuad Temo ye û berî 113 sala ye. Dara berekat, Kurdsat News, Qamşlo.